Perezida wa Afurika y'Epfo yitabiriye umuhango wo guherekeza imirambo y'ingimbi n'abangavu 21 baherutse gupfira mu nzu itari irimo umwuka uhagije mu cyumweru gishize mu mujyi wa East London. Iperereza rirakomeje. Muri Nigeria, umunyapolitiki akaba n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu byohereza peteroli mu mahanga OPEC, Mohammed Barkindo, yitabye Imana ejo kuwa kabiri afite imyaka 63. Yafatwaga nk'inkingi ya mwamba muri uwo muryango. Isosiyete Eskom yo muri Afurika y'Epfo ikora ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi ejo kuwa kabiri yasinyanye amasezerano n'amashyirahamwe y'abakozi mu rwego rwo gushaka ibisubizo by'ibura by'amashanyarazi, ikibazo kimaze imyaka 2. Umukinnyi wa tennis Ons Jabeur ukomoka muri Tunisia uri ku mwanya wa kabiri ku isi mu bagore bakina uyu mukino, ejo kuwa kabiri yabaye umugore wa mbere w'umwarabu ugeze muri kimwe cya kabiri mu marushanwa ya Grand Slam. Blaise Compaoré wahoze ari perezida wa Burkina Faso wari umaze igihe mu buhungiro kuva muri 2014 azagaruka mu gihugu muri iki cyumweru guhura n'abasirikare bafashe ubutegetsi. Leta ivuga ko ari muri gahunda yo kwiyunge igamije